Abole asongun nuda potu itegiarus erasa kaisara lukanyare kese potangita kin erase akany kolap kaloi bunit. Airia munungin nesi wadi kat idwe likar tomarangon kedito manakanya pe luda itolo sete gotoma adoketano idwe lisap kedape sur bola kosa soja podoso tele kasiber na reda pusa bola kisi so jadi so amono be angeta kile championship lo mina sabon ke cheboro re angina kodo ale mbe itunga eje sunga le jibo re jaida eganga sidwelo mudi kokolu abola na rabola na jijimi no de joko da no jaiso lailo no jase tele katu ngali puno bas babola bola biai do aramjira epidori mamji perenyo ato bola na do idweli yaso lailo yala masikes da noi abure lailo etiabo sa chena gelegela mamereba bola bonda but they also trying to venture areas lailo noi ojabula da ngene abole ashongun kesi eyana unto aboliak ilukuminyuni akpatakan luda ilumito koto districtan akpatatakai sana lukanyangon koto maguri ekle kitigita kwa Uganda ijaisone abolia mbarara neda iteleka sona matai matches iyareber inomiso rona tipet ido ejamu ejegem lebet por sabulia anepane ido korse uriak aganga in so kede ya temasi kapun neda ti pedro soda abolia yok ebolia ojamun ibun sa ngari kopore ejamun ayanga ngari kopore e district loko wakiso eso kala tubor abu teleka ikopolo agitigita koto mairia mun nada jai kina Masaka City. Gabriel Esiku, Kaluka TV East, Koibuga Mbarara.